Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Talaga ka diyasan nakalakwan iti arak, mare. Ay, rabien, kabadong. Adda ordinansa ti barangay, bawal ti aglako iti arak no kastoy nga oras. Wala ang bayadak, mate, mare. Bawal nga rod. May salaang mo't abuti. Mangre ka pa kaon. Agawid ka kidin. Taur-urayan na ka ni Marituyang. Ay, awan bibiyang ko dita tuyan. Uray aguray, nga agpatpatnag, mare. Kita manday ta pa nagsasaom, kabadong. Di kalamasyan ka ni Marituyang. Lakwan na kwanusan, mare. Saan ka lakwan? Ala, aglisi ka dito, tamangri ka pa kaon. Ay, kapoy ti dahito nga naramid mo, mare. Makitam, minton bigat, ti panang ibalis ka. Inteng, ada ni kumparim abadong ijarwar. Ah, Ada kanu ibaganaken ka. ay pastor kam ata sigurado anak patag ti ibagana kanyak dayta akong paret. Apay mo't anak ko nam ti kasta. Isugayam ay mismo ti imay dito. Oh, Gapo ta iso abis mo ti imay dito balay. ewan. Ay, pastor kam, agsarita kami. Ay, umunag ka paray. Ay, agyaman na ka, pare. Tama pa nga imay kape masyar dito balay. Wan, pare. Tada na patag-unay nga ibagaking ka. Nya dayta aya. Sa anak pa'y kita nagkapay, pare. Ay kat itimplaan ka. Ay, mabalin anay na yun ti asukar na, pare. Ewan pare, no problem. Ken, pare, mabalin na pasurutan mo tayo iti tinapay. Una, dayta lagayam. Ay na, agyaman nak, pare, Kiting ka nga ron agtimpla na, pare. Darasam, tada pamigsak nga agistorya intun madamdama. Ay na, nagmayatin tirik na ti agkapi, pare. Ha. Ay, maudin nga igup mo dayta paray. Ha, Ite ko pa'y nga orayan ti istorya ko ba? ay wala niya. Nalipatak mo tintirantak dito'y balayaw. Rugya mo na. Sakbay ko arugyan, pare. Damaga mampay king kano at da ka di business permit na. Dahi ta kagawad nga aglaklakaw. Na, kagawad nga aglakla ko kunam. Dahi ta kagawad na ba ka, pare? Kunam lang no asino. Apay, di mo pa ila diretsahan nga ibaga. Ani kagawad ko anang, ti dakdaka matam. Wine, iso, pare. Nagalas tugalin na dahi ta kagawad. Saan mo ti kunam? Kita man kidi, pare. No damot lang business permit na. Tanuawan, iparikip mo dahi ta tersina na. Damagak tumat. I-report mo yung munisipyo no saan nga agtungpal, pare. Sana mabalin nga glako-lako no awan permit na. Talaga saan ang mabalin? Pare, itimpla anak man pa iti kapay. Mayat ti panagtimtimplam iti kapikay. Apay, nagkapuan ba daw? Saan mo na damagdamagay? Damagak at nakita kamot ang naggapo dita balay da kapitan. Nakita na magayam, damagang pailaang. Wine, naggapuwak dita balay na parinteng. Tamam, no niya tinaramid ka. Napan ko in-report na ita amari ko anang. In-report mo? Na, apay nga in-report mo? In-report ko na naglastag. Kasano kuma ako nam alastaw? Punam lang asinaw, awan magayam business permit na. Na, anya nga'y kumatibibiyang mo iti permit na. Ipairikap da ita tersina na Ay sana, awanan ti pagutangan no iparikap da. Ay, naskan ama iparikap. Apaya kaguram ni Marikuanang, anya ti basol na kun ka. Expired man kayam nga agpaisunday ti business permit ba, kagawad? Man, ano ay ano expired, kapitan? Kat sanak pa'y nga ron ang nakapag-grinyaw. Ay, grinyo kan ba rin? Damang reklamo kan ka. Ada bang irekreklamo kanyak? Sino man inday ta? Jak ibagbaga. Pinapatagkat agrinyo ka. Awan mo tagrekreklamo, ide. Ita, ada nagreklamaw. Sige, kapitan. Tapno awan isyaw, agrinyo ak. Uwan. Ramay damadag house. Tapno saan da ka nga i-report ijay munisipyo? Waraw!
Aw, anda ka di pa panam, tatabadaw. Sakti sumaruno di tapila. Ay, awan. Kasano ko mga dapapanak. Kita man na ito yung nakabulsa kanyak. Nini. Arak mo't dito ipagpakitam. Wine, umay ka, taginom ta. Ay, pasada kitang aldaw. Sana ka mabaling nga ginaw. Aha, di ka man. Hadula amin na ita pasapasada na ita. Umay ka kidain. Kan may isa, agungat ni Uncle Kao no aginom kami atanaw. Tapay ko mga gungangay. Saan kami kano makapagrunday ti rabi ay no nakainom kami. Una na da ita. Aha, mamatpati ka, mate. May kakidain. Grundatan, medyo nakainom ka. Medyo tumurid ka. Kan may isa, good buya ka untata ba daw. Insardeng kunti aginom iti arak. Ay na. Hadula amin na gudbo-gudboy da ita. Umay kan, tawan kadwak nga ginom. Nas ka na palagipan ka, tataba daw. Ha? Anya da ita? At pagpatinggan ti oras ti panaginom iti rabiing. Adaya, mate. Iso ti ordinansa iti barangay. Nukas ta, talaga di na kaya takadwain nga ginom. Saan tataba daw? Awan pa'y pakisama mo't kwarog. Kasla saan ta nga agkabaranggayan ah. Diyak kaya't ti mapagpabainan kwarog. Ay, saan ko magsakit tinakamaw, tataba daw? Impaskil kon dito isang wanan ti tersinak da ito'y kabarbaro a business permit kao. Tapno saan da kon nga i-report kan ni Kapitan. Ay, nakitak nga rod, Mare. Hadakot ka no nang i-report kanya kon. Ay, won, Mare. In-report na ka ni Pari Badong. Kunakon kat. Iso ti suspitsak anang i-report kanya kan ni Kapitan. Nangeg ko, idi na pa nag-report ka ni Inteng. Nasakit tinakam na, idi jak linakwan iti arak rabrabieng. Ay, kasta tinapasamak. Wan maray, rabi idi ipapilit na agumatang iti arak. Jak mo linakwan at bawal nga rod. When talagamot ngamin abawal. Kat, nasakit tinakam mo kan kwa na, Mare. Ay, bay amlatan maray. Sa bagay, pudnomot nga expire je permit kao, takon ani Kapitan anas ka na maiparinyaw. Nasaya at mutkit data nakapag-renew kan, Mare. Awanan ti makuna ni Pari Badong. Ay, na yan di ka badong. Jak lalinakwan iti arak tabawal nga rod. Tadis oras ti rabi Ita, napankat nagreportan kan ni Kapitan nga expire ti permit kao. Kunakmet ken kaasaan kan nga agin inom. Naginumak may sek tuyeng. Salbat na ita kwarog. Na, apay, anya manen ti basol ni kwarog ken ka. Siyak lang arodan ti mga uawis ko yung kuwan eh. Agin-agin pa lang. Ako hindi good boy ka na. Bawal ka no ti aginom iti rabi. Wait. Kawun mga ming, di nakakayat atuladen tasika, bartek ka. Hoy, ito lang ka man. Adamanan ma-report kon inton bigat tuya. Day tala ti paglaingam. Day ta ag-report ken ni Kapitan. Oh, marituyang. Makitam, day ta nakapaskil di ta sangwana ti tersinak. Ayan na. Day ta business permit kao nga irekreklamo ni Badong Mau. Isu day ta ti kunada a permit. Napanak na ngalay jo munisipyaw. Ha? Anya mo day ta Badong Mau. Ta isupay mo tinangireklamo kanyak. Huwag nga rod mare. Si kapay mo't apagut utangan mi tinreklamo na. Wan nga rod. Ay namaray, pangaasim ka di ta saan nakpay asing singiran. Ay, singiran ka kumakot. Saan pa'y taawan pa'y mo't pagbayad ko. Ipagpagapumla ka din iti panagkumarit ha. Ay, no saan tala nga kumari jak lamon. Ay, kano may kukumanayunan di utang ko. Oh, makitam na ita. Itilaksid dagita atulong ko kada kayo. Maiturod naklata nga ireklamo ni Badong Mau. Alabay tano siyak ti makaungod. Siya kung ti mangireklamo kan kwa na. Sana sumardang iti panagin inom na. Isaw ti pagsaksakitan ti ulo, maray. Nagsapa ka nga umay dito'y barangay hulparay.
Ay kat pagtugawan na mutin na pare. Agtugaw ka. Ah, ah, kahit ada kapi pare. Na, itimplaan ka man eh. Ay kat wala. Kasta mo tuom no panangasikaso iti bisita. Sana ya pare. Katwin. Mabit lang tayo baga ka ni sekretary. Sekretary! Kapitan! Agtimpla ka man iti kape para dito'y kumparay. Win, Kapitan! Ibagam nga da pasurot natin napay pare. Ikam ka nun iti tinapay. Wan, Kapitan! Anya trantam paray. Ay, umay ko man ireklamo ni Kwarag. Uray ka na kam ireklamo. Tadyak magustuhan, yan naramid na kanya kay. Ay, wala. No, saan anasaya at titrato na ka? Uray ka bagya, kahit naskan maireport. Ay, agasa man pare. Ta pinagsasawan na. Naaramin na dito. Kung nagngarod na kaslasaan mo, sinurwan iti nasayat. Ay, saan na po nun dito paray? Sinurwak amang respetar ni Kwaraw. Diyak la pinagbigyan nga ginom, pinagsasawan na kan. Siyak pa'y may talaklakayan. Lata ka sa retakto. Sukatam kidi na chiptanod pare. Adaya mo titanod akasta. Siyak langay, ti isukat mo king kwa na. Panunutak pa'y. Pare. Diyan ngay kapik. Apay nagbayag mo tayo. Nagbuntog mo diyag timplan. Sekretary! Di ka pini paribadong! Umayan, Kapitan! Anya klase a sekretarya na ita pare. Kapi online nagbuntog, nagtimpla. Ay sukatamon pare. Nilangan tuyang kaw, ti isukat mo. Apay nga inungtam ni Kwarog. Kano pinagsasawan na kanon ni paribadaw? Ang nangag mo, di inistorya ni Kwarog kan ka? Binaligtad ni Pari Badong tinapasamak. Wun nga raw. Ay, una yan tikas dyan nga ugali day dyan akong parim aya. Bakit di ata din ang kumati side ni Kwarong? Adan tumatla ang mangireklamo kan kwa na. Sino kumangay mati mga reklamo kan kwa na? Kahit barkada na amin nga artak dito'y kabildata. Ano to yang? Si kamot data magmagna dita kasip ngatan. Kunak laki din white lady. Anya mo ta white lady asasawom Kwaraw. Rabi ay, napan ka pa lang nakichismis. Ay na, sa anak-anapan na kichismis. Birukak ni tatam abadong, tanay. Di pa'y nagaway. Nasalawyo ka dahi, kabayatan ti panagrundayaw. Saan mait na? Bayam, tanong makita may, paghawidan may. Mabalin ka dahi nga itulod julatan, ta sigurado anabarte manon. Sigay, itulod mi dyan balayaw. Ay, nagriga lakit din, ayan mamartek ti asawa. Ay, idamaga manggayam, Kwaraw. Adda ka din ni Kapitan iji barangay hang inton bigat. Adda, ket no sisyon da inton bigat. Nasaya mapanak man nagreklamo. Ireklamok day di abadong tapnog nakaw. Ay di nakita-kita ni tikas ta paribadaw. Ta inreklamo na kanito yang mau. Iso balagan kaitan. Kasano nga, nudyak kayat nga isardeng taginom pare. Ay kitagmulta ka, nag-community service ka. Kasla ka mo't another pare. Pagmultaam kay den ti kumpari man. Ay makaamo ka, nusan ka ngagbalbalay. Nag-classmate ta pa di grade 1 ta. Apay, nalipatam daytan. Pagmultaan ka lata pare, ore niya't ibagbagam. Kain laglagi pa, ni tuyang mau. Don't forget it, nalipata mo aya. No kasano ang makapungtot ni tuyang. Ay, sorry amaray. No daman na aramid ko adakas king kaiday. Agurigor kan samot ka badong. Wano, nakainom ka. Naskin a dumawatak iti dispenser king ka. Tapno sa anak apang urin ni tuyang ko, maray. Nakatakdermat ni Marito yang ijari daw ti balayaw. Nakabanikas, kan anya nga ijay gamla. Namagan pa lang mo, maray. Binalsig da jay. Nuyak agtulnog iti kayat na hamumaon. Ay, amok ano anya ti sumaro no amapasamak. Ay, nasakit samot ti mapangpang or iti binalseg. Kahit anya, maray. Napakawan na ka din. Tagawid akaon. Aguray ka ta, ipukaw ko kan ni Marito yang. Ha? Wan, Maray! Napakawan ko ni Kabadong! Saan mo apang uran iti binalseg? Ay na, tata
Ita badong, agtulnog ka ngamin kinina na toyang. Kan, limitaram ti aginom iti ana. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sapalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Junren. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, titingkay panagdangan.